السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوست و عزیزان، شما چطوره؟ الله شما رو مدام سلامت بکن، شما دل مرادم پورا بکن. مرچی ملوٹا واب بارہ حبر کنا، واب تعبیر، واب تفسیر ہمیں موضوع چمشان کی دیں چه بعض مردم مدام ہمیں جستا کننتے واب عنا. واب سی قسمہ. اولی قسم ایا رؤیہ وشنتے، رؤیہ ہما وشی واب تو ہدی کی گندئی ترا بشارت بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا وشتے نبوت و پیغمبری حلاس بھی تگا بشارت بچ تگا صحابہ کو بشارت چیا وشتے وشی وابی صالحی مردم گندیتے و اگر تو وشی وابی دی ہنچے مردم یہ وہ تفسیر زاں و دومی چیز تی شریع لوٹی طرح دوست داری چیا شریع سرات استا شر تفسیر بکا. و دومی قسم آکے ای احلام گشنتے میں شیطانی وابا کہ مردم ترسینا ترہ ترسیتے ہنچے وابی گندے تو پھات کے ترہ واب وش نبی ای وابا کسا مگو و ہنچو وابا فات کھائے سی رند چپی نیم کا چو لفظ بجا و بگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اعوذ باللہ من شر هذا الحلم و ترہ ہچ نقصان ندا. اگر تو کس نگو ہمیں چیز کو ای ترہ ہچ نقصان ندا. و سیمی قسم حدیث نفس گشنتے ہر چی تو دل لوٹی تو مدام خیال کنے ہمیں چیزا لوٹے واب سے وابا ہمیں چیزا گندے. اور سیمی قسم ہے حکم نہیں چیئے تی مدام تو ہمیں حیالات ہے وحدی کہ تو واب سے ہمیں چیزیں ہوتی وابا گندے ای صحیح قسم واب ہمیشہ. اور بعض مردم غلط کھاں ہوتی تفسیراں وابے چا کتاباں زیری یا کہ نٹا چی زیری ای غلط تے بری دو مردم یکی وابا گندن تے اسی تفسیر واب دگری بھی آئی تفسیر واب دگری بھی اچھا دوئینا یکی واب دیتا چیا آما مردم سرائیں کہ وابا گندی. محمد بن سیرین کر رہا مردمی کے گشتے مواب دیتا میں بانگ دے گیا گشتے تو حجا روے دگے مردمی کے گشتے مواب دیتا میں بانگ دے گیا دومگا اوشی تو دوزی کنے تی دست برگ بھی نندو کے مردم حیران با گشتے دوینا یکی مواب دیتا تو یکی اگو حجا روے دومگا گو دوزی کنے گشتے ہاو اولی مردم نیکو صالحی مردمی آئی واب تفسیر ما چا قرآن نظرتا وحدی کے ابراہیم کعبہ جوڑ کو اللہ فرمائد بانگ بدے مردم حجا کایا. گشتے دومی مردم بدی مردمی بھی آئی واب تفسیر مچا یوسف علیہ السلام کے سہ زورتا وحدی کا آئی براتا دوزی الزام جنگ بھی اللہ قرآن فرمائن وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. اللہ فرمائنی گشتے کہ توار پہ کو اذان تواری گشتے کہ توار پہ کو کہ ہما دوزی کتا گشتے ہمیں وستا ہی مرد وستا گو تو دوزی کنے تی دست برگ بھی. من دوستا ای لختے وابانی احکام تا چے بعض مردم ای مسئلہ مدام جست کنا ولخت مردم ہر رو کے موابی دیتا ہر رو موابی دیتا انچو وابسگش مواب گندے پادے کار بکنے بسرے واب نگندے. یہ من چیزیں بشک لوٹا من وابانی تفسیر نزانا حقیقت بشک ہیں چیئے مزانا ہندی بازے مسیج من سارا خاصہ کہتے ہیں کہ میں وابان تفسیر بکا.